menta kasni balang kasitarik jong umnai November kari kasni kaba kraw kaba ngiken mau buram ikiru khoi baro di balayap martir mat sha pun syutom na kabenta ka jingai jungki hau kris lense pila man sngolongo ki kini kiru khoi kidai mangi iwei piwei tang ladang idai kinong bot basisya ujisu padu blai ula khot khoi uno yau no basania hau jisu bat ha gajin pen im jamu kasngi buram kiru khoi kelas sedang na do kipor basen syar pat syar roman dei hakane kapor babon ki kristan ki balasya peniap martir bat sya pen syutom nakadaw ka jinget jungki hau kris kabalang kalabu kerpang hakane kasngi sitarik November pan buram ban ken mau id yaki kum kan uksa haus nem menrius pa nyau upat sya fokus ais ngubah yau pup ya katempel kaba internet jeng ki haroman hapention upup laweng no iki station Jupiter baru blade how bolo pen kentang ikan ikan jaka pention ban baai keteng kemai kajaka jeng kirukut kini gidei ki bahasa peniap haki roman haki lais pas nem bamansua hadien ka jingyap ujisu kila lombon ki sieng na kiwei ki jakatem bat bo iki haga jaka balapan ketang haga ying mani pantion hadien sis pas nem asngi burom kirukut lapan kalano dopu Gregory balai ba kadai kasngi sitarik November kane kasngi burom kirukut kabalang kakentu yangi man kan mau ikito ki kristan pamansua kila iem ya kajinget jungki hau kres do kajingyap laki dai ki barin lagi bakrau kohen men kupara kumbangi rakhe ya kajingkemen jungki ruku ya beneng pengen persang man budin ya kenuksa jungki kum kajingya isya ma kajingya ne jungki mat kajinget paskam baniat kat kum kajingka Yesus Kristus dagwa bod ikun kusa babha jangki pengen persang man sya skor syusyu ya kasur jisu kabakren hakat ono jungi patwan bod iki kham hajan da kaba len yalade ban yalam kat shaba uyalam yangi khnang baha kabakut kajing im jungi nila ban ya sngeu ki kintin na tawan pi baro ki balkerku jang ukpa janga pinyo kudiang ki ma beneng palapan kre ipi nadu pasdang kapertai Gospel Matius kalnong marpusan kadekot mulai besar.